Hrisel na huang YouTube channel a kan lo lo ma cheu he channel hi min lo subscribe sakin min lo share sakla min support ani ti lan tir na min lo like sakin min lo comment sak ve bok don nia tun tuma kan video tur hi thal be thyroid chungchang ani a all samjok nan thyroid tin kan soi mai don ani aburjan nan thyroid chu enge ni ti han en don nila thyroid gland chu pangti peng te takte kan shok malama om ani a pheng phelep ang taka pian phung nein kan thok na dot trachea tuam tu ani itaksa pumpuya pangti peng thunun tu tuinang hormone poimo tak kalkwa rengthin lawin siam na mun insem chwa na mun le insem na mun ani a itaksa ani tur anga ni tir theitu poimo tak ani ber mai chu I thyroid khan mumal takana atho lo chuan nasa takin itaksa in atlak chhiat pha in hong thalo tak anei don ti na ani tamaya I thyroid khan pangti peng thunun tu tuinang hormone kha mamo tok aya tam apek chwa chuan thyroid sang kan ti mai hyperthyroidism alawin siam vat thei ani tin hemi apchia hian thil lo thon om lo thleng thei om ve thawa du le mamo aya tlem hormone I thyroid khan apek chwa ve lu tuk thung ero chuan thyroid niam hypothyroidism a thlen ve thei bokani heng thyroid sang le niam te hi kan taksa ta na thalo ve ve takan ni a enkol vat lo chuan thil lo om tak le ngong chetak nei thei ani ti chu kan sha tlan theu mai om ka ring thyroid chuan engna che ange a tho le I thyroid khan pangti peng thunun tu tuinang hormone ape chuakin asem dara kan ti to kha chu chuan I pangti mur na tho metabolism awa thununa I taksa ta na na tangkai taka thok tu te ani pangti mur na tho metabolism kan ti chuan I thil ei reng kha I taksa tan chakna ni thei turin chakna a lo siam ramin alo chantir ati thei ome chung chakna te chuan I taksa pumpui kha na ani na ang taka an tho thei na turin nasa takle tangkai takin apui ani kan sha thiam ol sam le zwal nan endir na han peta ila generator ang hian han ngei to don ta ila diesel thuna kol phetha chakna tam tak apek chuak ang kha ani a chutia na thok tu metabolism chu I thyroid khan tuinang hormone chni heng T4 thyroxine le T3 triiodothyronine te manghian danglam takin athunun ve reng bokani heng T4 le T3 te hi I thyroid siam chhuan ni a hemi te hian I taksa sel te kha engtianga tamnge chakna pek chwa a mantur ti shilin anvil rengani I thyroid khan pangai takana atho chuan pangti peng thunun tu tuinang hormone kha atok che asyam chhuakin ape chhuaka chu chuan I pangti mur na tho metabolism kha mamo mumal takle atok che in na atho tir theya heng pangti peng thunun tu tuinang hormone te hi man chhu ani chophian I thyroid khan asyam chhuak chopchil ve nga zelani heng thyroid le ana tho sang te lo en kola lo en zui tu hi om ve le a chu pituitary gland kan ti hi ani a pituitary gland hi iliru lai tak I thluak hnuai che a om ani a I taksa a pangti peng thunun tu tuinang hormone na tho le chevel endik tu ani ber ome I thyroid tin pangti peng thunun tu tuinang apek chwa kha I pituitary gland ta chho ta thina I thyroid khan tuinuang ape chuak tlem emo pe chuak tam emo ani chuan he pituitary gland hian alo siam rem thinin tuinang te ape chuak ve thina chu tuinang alo pek chwa ve thin chu thyroid stimulating hormone TSH ti ani he TSH hian thyroid ne na I taksa kha pangai le turin enge ti tur awahril ta thin ani ti in soila kan soi swal om love olevo in ni tan chuan thyroid chungchang khang sung kha kan soi thei lo ne ta se video le peka thyroid nan na lo om dan te thyroid sang le thyroid nyamin engdat nange a thlen thei ti te kan ngai thla haw le dona angai namin abeng war thlak le don em meya in lo chang le theu don nia in zawai in mang tha phutule